Ithi singazulibazisa sihambeni verse 1 Marko 8 verse 1 ukufundela nje soyithole egameni lenkosi uYesu. Hallelujah. Ba moderator siye samthatha lo mntwana ulapha endlini. Ngenxa yokubonakala uba impi yona ibihlasela kakhulu. Bebhala nje ugrade 12 uvela bona izinto ezibulwa ngehedwe ehleli nabantu bengaziboni bona. Amen. Kodwa silikhalimile idimoni. Salikhalima ngegama lika Yesu. Wabuye engqondweni. Aw amen. Cela ngifundele seyithole Marko 8. Aw amen from verse 1. Sizo funda nje kafushane sihambe nezulu laseThekwini ngathi seliyashintsha. Isihloko sithi uJesu suthi samadoda ayinkulungwane ezine. Amadoda izinkulungwane ezingaphansi asuthiswa ngibani amadoda? uJesu. Awunikhola bazalwane. Ukabela umuntu usuthiswa xa ilethe nebelambile ngithi. Angaqala umuntu ukuthi uyasuthiswa lo muntu ebenzane belambile. uYesu usuthisa lamadoda izinkulungwane ezingaphezulu Yesu. Ngalezo zinsuku sekukhona futhi isixuku esikhulu singenakudla. Wabiza abafundi bakhe wathi kubo, ngiyasihawukela isixuku ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yokudla. Ngilindeke mawami. Ngiyasihawukela isixuku. Angizumameza bangcwele sihamba manje. Ngiyasihawukela yini? Suku zintathu behlezi kimi bengenakudla. Inkosi yamakhosi ithi ngiyasihawukela isixuku. Qhubeka. Verse 3. Uma ngibamukisa baye ekhaya bengadlanga bayakuphela amandla endleleni. Mangibamukisa beye emakhaya bengedlanga amandla azawuphela endleleni. Awunikhona bazalwane. Uthi makwenzeka ngibayeka behamba bebuyela emakhaya bengadlanga. Hallelujah. Bebabuyela emakhaya bajwale benjani bengadlanga. Bazokwenza njani endleleni bazawuphela amandla. Ngoba umuntu ayinganako ukudla siswini amandla yaphela. Nikhona abangcwele. Oqhubeke. Ngokuba abanye babo bavela kude. Abanye bavela kude nathi sibona ukuthi sithi bamoda lesivela kude ngoku. Akithi thina sibe ababi igama lenkosi thina sivela kude manje akathi wayi uba kwakukhona thina mamavusi ngabuya sibuthi abanye basuka phisa. Andisazi ngakabi khona izindlela zokuhamba ezilula kwakubisa abantu ngenyawo baba awubagcwele. Awunikhona bazalwane. Uthi ngaqathi bayeka bazawuphela amandla. Amen. Qhubeka. Verse 4. Abafundi bakhe bamphendula bathi, umuntu angathola phi lapha ehlani izikwa zokusuthisa laba na? Akungenzeki ebantwini. Kodwa kunjani bangcwele kuyenzeka. Indawo abakuyo akho ndlela yokungatholakala ukudla. Ayikho bahlezi nabantu bangcwele. Nendoda yamathoda adala izinto ezingekho siletha abantu lesibekho. Nikhona bazalwane. Akakuselenze ubuza kubo nina ntoni. Verse 5. Wababuza wathi, ninezikwa ezingaki na? Zingaki izinkwa ninazo? Okay. Bathi eziyisikhombisa. 7. Wayala isixuku ukuba sihlale phansi. Wazithatha izikwa eziyisikhombisa wabona. Imani ke bazalwane oyibona le yakhe sense lento. Ungahlalisa abantu kugozololo. Ngezikwa ezisikhombisa kuthanda ngamadoda ayi-3000 abantu khona bazalwane. Uhlalisa inkulungwane zabantu unezikwa eziwu7. Awukubuye ubela. Nabafundi baxakiwe kwenzeka ntoni kuYesu? Sizohlala kanjani sihlalisa abantu ngezikwa eziwu7? Wabonga wazihlephula
wanika abafundi ukuba babele base babela isixuku. Wavela wabonga. Awunikhona bangcwele. Wathi akubonga wahlaphula. Wanika abafundi. Awuqhubeke. Babe neinhlanzana ezingcosana futhi. Ne yonke into yalapha ingcosana phakathi abaninzi. Okay. Esezibusisile wathi ababele nazo. Akanikeza umuntu into oqala ngayibusisana. Okay. Bada basutha. Babuthi imvuthuluko eseleyo. Amaqoma isikhombisa. Ngicela siyeke nibangcwele hlala phansi mawami. Hlala phansi. Ngisihambani ngoko angizokhuluma kininzi. Kodwa ngifuna ukuthi lo Thixo sithetha ngaye ngulo ongabheka ukuthi unani. Ngulo Thixo othi kulento nayo ayingasibange yakho izobheka nabanye yanda. Okay. Okay. All right. All right. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Kuhlaliswe isiqubu ngesikhathi isithele. Bese kuba neinhlanzana ezimbalwa zabusiswa zonke banikwa kwasala imfutho. Hey nikhona bazalwane. Nikhona abangcwele. Nikhona abangcwele. Into ebalulekileyo xa usekholweni yihla. Ungazuphela amandla endleleni. Ngoba xa wakholwa kanti awudli azophela amandla. Ngalinye ilanga uJesu izwi lenkosi kwenzeka bazalwane wazila 40 days and 40 nights. Waholwa ngumoya umholela ehlala emalini kuSathane. Kuthi into qala uSathane ayinothisa ulambile. Wathi jika manje abese ukuthi no Sathane andizuqalwa ngoba mandenze ntoni. Ndingathika manje kwathi ngeke ngitshelo wena. Albaba ikhama lenkosi. Uthi akusikwa sodwa. Utangaphila ngaso. Albaba ikhama lenkosi. Sizothi kule ndaba. Yihla endleleni ungazehophi. Awu amen. Uyazi umuntu ongadlanga umbona ngokuba nendaba ezininzi. Inene kadlanga lo mzalwane. Albaba ikhama lenkosi. Kuba sathi kuvela ingqabana igama lakhe alisali ngoba kadlanga. Hallelujah. 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 Ngesikhathi ebusisa akhona omnye ongengadlanga. Awu amen. Uyabona abangcwele ivangeli esikulo livangeli lomsangela bhekana legama lithi ivangeli wamoderator. Siyazikhuluma ngevangeli sithi ivangeli. Leli gama lithi ivangeli asile understand by intoni ivangeli. Albaba ikhama lenkosi. Uthi xa ichaza ivangeli athi indaba emnandi ekhulunywayo. Nikhona bazalwane ayondaba nje indaba emnandi. Athali bagcwele ekhulunywayo. Ivangeli lelo albaba ikhama lenkosi. Yingaba athali ivangeli lombuso. Noshunyayela ezizweni zonke. Nasayindaweni zonke kube kuphela. Amen. Nikhona abangcwele. Nishunya kwandule kufika embazalwane ukuphela. Ukwenze bangabikho umuntu ozozilandulela. Njengoba sihle lapha abangcwele uze wazi ba akho umsebenzi wakho ozobuzwa kumoderator kuzoya wena nendaba zakho. Amen. Uzoya wena indaba zakho ba wonke umuntu indaba zakhe. Futhi ndiyayithanda lento yakho ukuthi wonke umuntu indaba zakhe zokwenza zomlandela. Ngeke lokuthiwa bhala Yohane uthi babusiswa abantu abafayo. As long befela apha enkosini ngoba imisebenzi yabo yokwenza njani noma mihle bathi imisebenzi yabo yokwenza njani yabalandela babo ikhama lenkosi. Xa sisekhalweni ivangeli esibulo yilena lithi angabi umzalwane elambile ekhonza nani. Uyazi ivangeli okanye ukukholwa sikuthatha ngendlela eziningi. Kodwa lokho esikhuluma ngako uYesu qobo wababona wathi ngeke bahlale nami so many days bengadli kanti bayeke benjalo bayafika abantu ayinkonzweni belambile baphume belambile.
abantu einkonzweni bangena bakhonze nathi baphume bakwedlwa ngamaSulumane. Akalabana ngizwe bazalwane. Akhudla komnyothiko. Kodwa bakhonza umnyothiko. Akalabana ngizwe yini. Baphuma kithi. Sibazi babalambile. Sibusisa sithi Nkosi yami nani. Kodwa akhange bofika endlini. Ngiyangithi bazalwane kubalekile ukumazi umzalo nokhonzana uphila kanjani. Ayibonge igama lenkosi. Ayibonge igama lenkosi. Angathi ngiyabona bamoto bethu sikhonza nabo bathi basindiswe bakwesisekelo isekelo sikaNkulunkulu ngoYesu bayodla isekelo sabanyothiko. Sithe moyeni baphila ngevangeli kodwa enyameni baphila ngamaSulumane. Hallelujah. 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 Uthi wababona wathi ngeke bampe balambile. Nina ntoni kwahlesulwa namhlanje akudle mina mamavuso kuphela don't care. Hayi noma ngibukeni nje ngiyakhuluma. Hallelujah. 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 Abumdlalo osetakodlwa mna. Nikhona bazalwane. Ngithi xa kodlwa bani? Abanye inkosi nibusise. Nikhona bazalwane. Ivangeli ilento athi ngangilambile. Nangiphumula. Ngiboshiwe nangambela ngigula nakhona. Bathi inkosi sasikwenza phi konke kulaba abancinyane nenza kubo nenza kum. Uyazi umbuso wasezulwini sasisindisiwe siyofika simisela ukuthi badla kwezinye isekelo ningazange nibanake. Hayi man. Hallelujah. 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 Sabazinye isekelo sabanyathiko bephuma endlini kaThixo umnini badlonke. Onako uthi ngokwami. Onako. Ngoba angathani ngithandi nje. Hallelujah. Hallelujah. Alibawe igama lenkosi. Baphuma baya kwezinye isekelo. Basiyona amandla. Hallelujah. Umuntu ngamnyozimela phambi kweYehova. Ngizothi bamoda bethu uThixo ngathi akasinceda silibandla leACC. Sazi ukuthi ivangeli uma sesilapha ngithi siwumndeni kasezulwini. Inkosi ithambe thina. Amen. Hallelujah. Uma sebehlangene ukumbuza nje umzalo wahlala ekhawakho mama umkhize wema uphila ngani kwakho uyamaza akasebenzi awubethwa nanguthaswa uphila ngani. Ngiyabona isimanga kwibandla laseBizana kube khona onyenyayo zabo mazothi tata uyazi bemzini othila kudliwa. Kalama ngiyazi mina imizi yabo kodwa bakhona basonde athi uyazini babalala bengadlanga. Ayifela lihlangana ibandla. Wabasala lihlangana isibandla kodwa kulo wasenomnya nomyazela kufana kwathi sinyanda abuya sothi ndiyambonga uYesu. Kanti nami uthibonile kanti ubonwe ngumzalwane. Uyazi indlela bandla laseACC
enibahle ngalo endiyibone ngayinkonzo kunini, kunabantu ngale ngokubagqoka impahla zenu baphume bayojukisa uThixo begqoka impahla zobani. Yabazalwane, uThixo makasincede sibe ibandla elinjani bangcwele elinomahluko. Inkosi yomusa yenze njani inisikelele. Ngifuna ukuthi andimazi nomzalwane ezizinkwa zakhe ezisitayile noma wayizikhalela na. Angathi kuthanda bamuncwane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inkosi ligcina nizenazi bangcwele uThixo uthembe thina, akathembanga thina sodwa, usithembe sonke. Amen. Nikhona bazalwane. Mbuzeni umzalwane onabantwana ungasebenzi umuntu uphila kanjani. Amen. Hayi anginayo into eninzi kodwa nginalento ethi ivangeli lakho ubuhle balo. Ewe madoda, ubuhle bevangeli abukho kulento esiyikhulumayo kakhulu kulento esiyenzayo. Nikhona bazalwane, ngoba ngesikhathi sisenza besidla abantwana bebehlala ekhaya bengazi noma bazohlani, bathi bayabona kufika inyama kufika lokho badla ngefork and knife, bayaqala bathi ayi ukhala kwakho ma.